Silav, ez danî me. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro, ez dixwazim bu re xala Yazdemînya Rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Xwegihandina civakê. Ev şert diyar dike ku mirov çi şahî bin, çi kar bin, di nava civakê de wekî her kesî xwedî heman mafî ne. Ew bi xwe wê biryarê didin, bê wê çawa wext û perên xwe xerç bikin. Li ser van xalan biryar bi temamî ya wan e. Ev Venüs e. Di bernameya rojê de koordînatör e. Em biçin cem wê, Katasek şorbe, darekî beyzbolê û Jackson Pollock çawa ji Lorenzo re bûne alîkar ku ciyê xwe yê di nava civakê de bibîne. مرحبا ونس دقیقه وقتته؟ بگومان لورنزو تو چما عاجزی؟ از برنامه این روزانه حز دکم لی دکارم زیاده تر بکم. من فهم کر دوستو هیدی امته ببینن تشتکی دشی به لورنزوی صاف تو چه دی فکری؟ کار، چالکی انجواکی، آنجی خو بخشی؟ نکو از پس نخوا ددم لدوی مجاره ده سرکفتیمه من آلیکاریا مایا و ستیون کر بله، ونوس سرکفتیه و جبو من کارک پیدا کر. تو چما نایب من را ناخبیتی؟ تو چه دی فکری؟ لکاره کی دیگری؟ باشه از فرا حز دکم. روش باش مایا حوالت کیه؟ مرحبا برسکوریگر، اف لورنزویا لکاری کی دگره؟ تو دکاری تعلیماتم شوپینی؟ تو دکاری تنه کرده این سر هف؟ تو حس شوربت کی؟ بله اونا. باشه نخرابه من تو گرتی کار گورتو؟ جبو کو تو پر باشی سپاس دکم خمان نکه هکه بقاسی نوی مایا باش بخبتی از براستی کیف خوش ببم بله مایا پر باش تخبته لورنزو جی دیو سابه هیا کو بیا فرمانم بکده به تمامی بگنجه عاجز کره. ها بله. بله. تشتاد بیتم کرانه او بو ما دکارم چی بکم؟ از هنرمندکی حیرانم. هی فاته دوستو خمان نخواه از لگل تمه هی دوستی من از پر بکنه جانم که تو هول دیدی باشتر کیمه ببین خم نکه عزیزی ده بسر تدر نیم جاوین خوش توپه بخت سپاس کم ستیون. توپا بلس توپا خوار بگو هرینه او هی دوستی من جی اولویالیه من دگوت قید وی کاری ده پر سرکفتیمه از نوسامه او تی خلاتی من بو هی دبی مخصبونه نوادو پوشتا دوی لهر تشتی باش بفکرم تو مروف ناش بنه هفدو و تو لویری دوستو ببخشه ونس من جرباند. او تجنه لگوری من ان. نا از گلکی خمگینم تشتکی لگور کسی که دن به نایه و تیکو لگور تجیبه تو تجنه تلگوری من. استنی کارن تبل هف دکم. ام همو غلطیان دکن اف گلکی نورماله شیان تبلی هفه او بلکی جی ها؟ نها تشتا پیدویام به هی اف بخواه لورنزو تو دخوازی تبلی هف ببی؟ بله. gerek barkeşe. Bi hevkariya Lorenzo, Venüs tê gihîşt ku nêzîkatiyekê ji ber kirî bi kêrê tiştekî nayê. Bernameyekê taybetî wî saz kir ku ew di civakê de ciyê xwe bibîne. Xwegihandina civakê mafê her kesî ye. Ji bo kesên hûn piştgiriya wan dikin, hûn dikarin alîkariyekê baştir bikin. Ji bîr nekin, guherînên mezûn û bandorker, bi axaftinên biçûk dikarin dest pê bikin.
Wekî kesê xizmetê dide, kesnabendî, tevê wateyê ku hûn guh bidin mirovên ku piştgirî dikin û li gorî wan kesan tev bigerin.